Sister Mungo naishia hapa level 6. Jana tulivamia vitu zetu zilichomeka sote, tuko na watoto, hatuna chochote. Mwezi mmoja tunakuomba kutusaidia, tunajua ende mtakasi wetu, hatuna mwingine, ukatukimbia kutoka hapa, ukatutetea, ukaturudisha. Sasa hatuna chochote, watoto tunalia, ndugu yetu ilikuwa hatuna kitu chochote. Mwezi mmoja tunakuomba ukatutetea, utukumbuke kwa haraka, watoto wanataka na kurudi shule. Sasa hatuna chochote, tunahangaika, tuko na pesa ya chama, tuko na pesa ya road, hatuna mahali pa kuangalia, tunajua tutakimbisha na wenye road, hatuna kwingine tutakimbilia. Mwezi mmoja tunakuita utukumbuke na ututetee. Kwa majina anaitwa Rubina Mukeira na utia level 6 kwa mlango hapo Keitareji. Mimi ninauza chai, uji, mandazi, machungwa, mabesheni, kila kitu yangu ilienda. Naomba Mugambi, mimi vitu zangu zilienda zote. Niko na wanafunzi saa hii, niko na mtoto Magenagali si form 4, alikuwa anarudi leo. Niko na mtoto form 4 Nyang'ela boys, alikuwa anarudi leo. Sina hata chochote kwa maana pesa yote yenye nilikuwa nayo niliweka kwa stock. Ninaomba Mugambi Simba utuangalie, unajua utaifu wetu. Mimi ni single mother, hakuna mahali ninaenda. Saa hii vile niko hivi, sina hata unga yenye ninapika kwa nyumba. Nimeamkia asubuhi, nimekuja kuuza, nimepata hakuna kitu. Ninaomba utusaidie, utufanyie kwa haraka kwa maana hatuna chochote. Si ati niko na kingine kenye ninauza, hata nitalala hapa. Sina chochote, mimi nimemaliza hivi. Anaitwa Elizabeth kwa Mboka. Nasema kama mama ya soko, sisi hatuna chochote kwa saa hizi. Tangu jana hakuna kazi ambayo tumefanya. Watoto wetu tumewapeleka shule na tunaona watoto wanaendelea kurudishwa manyumbani. Hatujui chochote ambayo tutakayefanya. Kuanzia sasa hivi wamama wengi ambayo tuko nao hapa kwa soko ni wamama ambaye hawana wazee, widows mothers. So saa hizi hatujui mwelekeo, tunaelekea wapi. Tuko na shida sana. Tunaomba mheshimiwa, mahali ambapo uko saa hizi ukaweze kutukumbuka na kututetea mahali ambapo tutakula na mahali ambapo tutaenda. Hapa Kisini kuna business yako, niko na pesa, nauza besheni mbili. Ile jana tulikuwa tumefunga, lakini hao zini wafanya walikuja wakachukua vitu wakabomoa mafriji, hakuna kitu. Sasa mimi nalilia serikali, Mr. President, gavana area, tafadhali tusaidie because hakuna mwenye tunaenda. Mimi ndio naomba tafadhali. Watu hapa wanafanya biashara kabisa. Ukweli wa Mungu hapa kusiba minto wakoliwa makosa bebe, tumefanyishiwa makosa fulani yenye tukua sisi wenyewe tunatastani kama itafanyika hivyo ama na maana ya ile igoro lebi ndebete bya sade kile ndebete bibiro wakati ya waiga akina naye koiretegende kia muntu kuweka ine. Hata kama ulikuwa umetumwa, hata kama ulikuwa na rongani utafanya vizuri. Kutoka hapa mpaka hivi mheshimiwa, tunakuomba tu Mr. Simba gavana alati, tunakuomba tu lo sana naondeka gare mofai na achane kile vitu vya samba kurutiwa sana mpaka chianga chonsi tina Simbo minta nana watu begete gara kinanda kwa sambe vya spintu watu ga wana ne skuru ba minta to mwana college na tiga ile go bana wonde ga bintu vya sambe tinje ya ga yo kambe to mo na kono na tiga ba ko nyumba kenen ke yongo wa ka simba to ro ma yo no watu ro tari ta ne watu watu kaza